Gdje ste ljudi, današnju epizodu, ste 5 epizodu Cure Name ili ti pita ili četvrta. Znači, Cure Name ili ti pitanje odgovor na mom kanalu. Znači, evo ja sam pripremio 6 pitanja, nadam se vam dosta za ovaj video. I da, hvala vam na 47 subscribera, stvarno smo naći. I šta reći, pa hajde krenemo klip. Prvo pitanje glasi, kako se zove brat imenom? Šalim se, brat mi se zove Refko. Drugo pitanje, koja si vjera? Koja sam ja vjera? Znači živim u Bosni. Čujem sam, čekaj. Jok, koja sam vjera, znaš ti, ha? Islam, brate. Koliko? Znači nije koliko, nego koliko imaš, koliko? Koliko imaš godina? Znači, jak sam, 11. Da spuni, sad ću u augustu. Ti 20. augusta je 11. godine. Treniraš li šta? Pa, treniram, mislim, 3 sporta. Kao prvo mjesto fudbal, drugo košarka i treći rukomet. I šta je moj omiljeni sport? Pa imam 5 omiljenih sportova, a to su fudbal, gimnastika mi je onako, košarka, trčanje i rukomet. Ako čujete to poznatu psi laju. 5. pitanje glasi, koji si razred? Really? Pa brate, sve ista pitanja postavljate. 5. sam razred. I ljudi, moram neku jako važnu vijest da kažem. Neće više biti Minecrafta na kanalu. Zašto? Zato što mi se neprestano kreša Minecraft. Bit će sutra, možda izađu 2 epizode večeras. Jutros nije izašla nikak, danas nije nikak izašla epizoda, zato što imam obaveza, brate. Legao sam kasno, ustao sam kasno, morao sam onda malo učiti za školu, onda u školu pa se vratit. Onda imaš obaveza, brate. Znači ja snimim koliko mogu, stvarno. I ako se pitate svi, znači zašto ja budem u istom mjestu? Brate, ja nadam snimim 3 klipa i svaki dan možda izađe po 1. Ali evo ovaj će video malo biti duži. Dobro, 5. sam razred, to sam odgovorio. 6. pitanje, to jeste zadnje pitanje, glasi. Koje su ti ocjene od 29. januara, to jeste od početka škole? Pa, brat, imam 5 iz biologije, 4 iz matematike i imam, mislim, valjda ću dobiti, imam i 5, nije, to su 2 te ocjene, i to su te ocjene koje ja vama mogu reći, odgovaram, evo na sve predgauze, a moram sad odgovarati vjeronauku, to ako dobijem 5, znači sve će dobro krenuti, sutra mi ocjenjujem matematiku, znači ako sutra dobijem 5, 2 videa izlazi. 5 videa će izaći, šalim se, bar nije, zašto je redovno, ljudi, naše saopštiti važno. Pitala sam vam kada neki, znači imali smo hejtera, glava me od njeg bolila, futbaler 7, šta mi kradiš igrice, dobar je lik, znam drug mi, on mene hejta, hejta on mene, hejta, Allah me se, ne možeš ti brate na moj squad, imamo sam jednog hejtera na kanalu. I niste ljudi, to bilo to tičemo epizodu. Nas ste uživali, kada ste podržite lajkom, znači ima ovako jedno crveno dugme, fino, piše subscribe, pa kliknite ga, eto da imate obavezke, i ima ovako jedno zvonce, znači upite Boga u njem, i like. I ljudi, to bilo to stičemo epizodu, nas ste uživali, ako jeste podržite je, evo što sam rekao, a mi se vidimo sljedeću, a do tada pozdrav. I da ljudi, ja sam jedini youtuber na Balkanu, i na Balkanu koji, znači svaki video ima drugi uvod. Mislim da sljedeći epizod, tada pozdrav.